Ituura-ini ria Mwireri kaunti-ini ya Laikipia nikuo turakora muthuri uyu uri uguciriirie arimi ma mbembe na uthunduri wake wa macini ya kuumithia maketha mao. Macini ino ndimiakite na indo ciothe cia gwetherera utikindu kiumite murima kana ki no kugira macuma hardware ngagira cuma ngoka nganyitithania na ria mwisho ngoma matokeo maya ma macini ino. Thutha wa kuthomera kothi ya gutura cuma, Buuri augite ni athiururukire akietha mawira na mibango-ini iyo riciria ria kuthondeka macini ya kuumithia mbembe iria irimagwo ni aikari ma kuu rikimwingira na bau akiambiriria kuungania cuma cia kuthondeka macini ino iria yumithagia bakubi ngonia 6 kwa ihinda ria mathaa 2 nginya mathaa 3. Gatati ka mathaa 2 kana mathaa 3 mbembe ira korwo yumite undu ngitwara store na kuringana na githimi kiria kiagirigire kia thirikari kana kiria kiagirigire gia kuiga mbembe kia tweta moisture content wa 13 kana 13.5. Macini ino iria ibuthagira micakwe kuumithia mbembe abuthagira karatathi niguo kumenya kana mbembe ino ni nyumu wega ya kuigwo kana gutwaro thoko agiteithiririo ni aruti wira make. Hii kazi imekuwa of great importance kwetu kwa sababu imetuajili. Mimi kama mtu binafsi imeniajiri, nimeweza kusomesha watoto wangu na tumeweza kupata riziki ya kila siku. Nikiwa na kitu yote unaweza fanya, any idea yenye uko nayo, acha kuiweka hapo nyumbani. Ilete, na sisi tunataka watu wenye wako na ideas, hizo ideas ndio tunataka hapa. Ona gutwika gutire wira utakoragwo na mathina, Buuri augite ni athondekete macini ingi no ikaga thoko, mwiboko wake uri kuri ihinda rigoka uthunduri uyu wiyuke ni thirikari no weyo kigina gia kutwarithia na mbere. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Macini, wadia wa Mũrĩithi.